Izoba rya nyamwebazyo enkuyanja y'abantu eyishikira kanisa ya All Saints Kabuohe kushabira omu rw'omugenzi Edison Betware omushubuzi ruranganwa owafiire orw'okubanza orw'esabiiti egi yaheza kuhika omu irwariro ahari Mayanja omuri Mbarara. Yagambwaho kuba omukozi omwesigwa kandi enkunzi y'ebyobwegyese aho bashoborera ku ekikorwa ekikozirwe kibasa kurara kyazingamya enkurakurana ya municipality ya Shema ahabw'okuba niwabiira ry'empaji kandi owatandikireho Kabuohe. Twaferwa omukamukiro obusinge wiyawe kinkorebo omwana yatanduka omu rwawe ate tungunge yakawe ndakuzibara mu chamani iyo nekyendera nabayomesa bakwendera kwizomwe bakibare abo kwa ebisera bari busuzuranga no yatandiro. Urugendo rwe rw'obushubuzi rukatandikira aha kuheza okushoma okuyagiremu ati akagaruka kakureka akatandikira aha kushubura entura mpaka harengo uri yaba yahikaho ari kushubura omuri za Kanyina. Kawadandika asikanta kushubura yagara kushubura yagara mu ndonga yakumana nazikora chitojo arushoma wiyajereho yagandika duka mukoma. Omukazi we na munyanya bamugambaho nk'omuntu obe nasingayo okukunda eka ye okunywanisa enganda kandi obire nasingayo okukunda eddiini. Abaana n'abeekaye bayehanangirizibwa obutahora enzugu ahakuba ebyakozire bibasa kurara byacwekerera otireho n'okwita abandi ahakuba abamwisire tumuntu omwe. Ahakuba murumuna wanje taisirwa muntu omwe nangwa taisirwa bantu babiri. It was a combined effort, a team. Inufuteka ngo hande kiruho ongenya ruhanga tomanya basa kugira ngo hati esibentenda kachari jireho ntufashe n'abana. Eki nikijaho enshumi nke abashubuzi barikwetombwitira by'okwerinda ko amagara gabo gari haritezo na munonga ababene bakore kiro okuchondoza kukiri aha kugenda omu misho barikuronda abamwisire Edison Betware akazarwa omwaka gw'1953 aho yafeera yabaine emyaka 2 y'obukuru kandi ogu asigira abaana bana n'omukazi omwe. Amakuru aga gashakwa Gerard Tugume omuri Shema.